Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok kay ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wennutok gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Itagagayem, sagutan da kayo iti sabali manen na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. At ito iti istoryangin Kampinolwan. Tiagyaman iti kubay. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Halika. Malpas ko na ito, yung kat maramdama. May isang oras pa. Makaturo ka pa. Kahit saan tumat nga tangang putuglap ng biyahe. Sa bagay, uray ang biyahe akadagos. Kaya uray ang tuglap awan problema. Mabalin ko mo't dapat rumidap iti boss. Ituloy ko na lang. Kahit ano, nagyaman iti COVID. Yan, ano, dagiti napektaran nga aglok toksaw. Gapo, kanapektaran na iti husto, iti panagbaban iti ekonomiya. Dom, wala kang matulog ka masapa. Masapa ti biyahe minton bigat. Lepasak lang na ito. Idiritso ko iti publication. Aya. Asidag aya iti papanam ti ayan ti publication. Pambarak ang makikinumusta ka na iti pada ka manurat. Isua. Nay, agan anat ka ijay. Di mo ikatan ti face mask kan face shield mo. Sikawat. Awan na dumam kanina nang nabilinan na ni tatang no kasi nga dapapanan na. Ay na, gagangay laang matapalagipan ka, ah? Tama naglilipat ka mat no daduma. Halaw rin. Nay, amangan no masingakan. Ay, hala. Nakisimpan jay kama. May gawan to lakit ni Rosa. No may bayagak manek iti papanak. Ang mga nojak nakita na gusto di tao akasarita. Kapilitan nga abutak manan ti dua. Aging kat talungal daw. Ay, ituloy ko. Nimbag man, tawan istambay ita dito isangot istor mo, banay. Ah? Ay, gapo iti COVID, manang Rosa. Anya? Sakit dahin, nga ado ti mabaliwan, gapo iti COVID. Kas iti day ta nagdakkel, nga impaskil ko ditan,
No face mask, no face shield, no buy. Ang nadlaang nga man ng Rosa. Una, kasapulan ta protocol dayta banay. Gapo iti dayta a protocol. Awana dagiti agkikinuto di ta sangot istorkaw. Awan matan ti aga-apa. Ta siyempre, may paritan di pa nag-uumong. Una manang, dapat nasayat ngayon pa iti COVID. Ad-adulat ta ti agreklamo. Ad-ado ti naapiktaran. Iyon, imbaki di ata mapalubusan kami ngaglukat iti store. Rumbang lang, tapno da paggatangan dagiti saan ang makarwara mapanidjendaan. Uli na raw. Makalako kami muki din Siyempre, awan pagpilian dagiti tao no diti gumatang dito store. Da kayo ti saan niya apektado iti COVID, magnalatta ti negosyo yo. Da kami ti apektado, tadanda ni awanan ti maimasayang. Ay, bunan niya, kaaduan mo't amatay itan, ke maideklar a COVID, kat makrimik adagaws. Ay, no kaano kat ngamin amalpas dayto a pandemic. Adong ti masikuran. Ay na. Nakaorapan na nakaturog ni Rosa. Man naturog ang nagtaysan. Yung nakasto nga igagara kung ti maturog. Sa alak but abas ka makaturog. Ay, bagay makaturog ako. Sa payan nagadong at problema. Ito palagtalyasan. Kanayon ito pa nang sitar na ito pulis. Dito matmati travel pass. Kaskadano, anya pa dita. Para ka lang tagbibiyahe. Mismo, adaw ito maluksaw. Ito kasi panawin. Anya nga raon? Naman ito mabalahin. Ang agdamot na itay agyaman. Awan sa balay, no di na itay sado. Tanong naka-stay at kumdalay. Awan lang trabaho. Hindi, makapagkuya ko itay sadot ita kumbid. Kaya ito okay timat ang mga nuawag man tiag-absent nga. Kung na akong guide, ni Kagawad Kuros dito alias Parbo. Hello. Hello, Chairman. Sana ka maka-duty dita barangay hall. Kung na akong guide, tapay. Positive ni bagat ko iti rapid test na iti trabaho na. Mag-quarantine kami iti talong aldaw. Manipod ita ta. Agpa-swab test ni bagat ko. Ang mga karamanak swab test. Anya? Delikado. Madanagan na. Ang mga positive kami, Chairman. Sapay kwa. Anya kwa? Ay kwa. Ang mga nauray siya kat positive matan. Ngamin kat kwa. Diritswam, tibagam. Diyak maawatan kwa. Ang mga mapasitive matan. Nagkaita kami di rabi adi kami nag-face mask. Anya? Salot ka, Kagawad. Agpipis mas kayo ka di maturog. Kan bakit mo itirabe? Ha? Ngalala. Uresan mo na sungbatan di sa lutos ko.
O sige, ag-quarantine kayo nga rod. Ket da kayo asang kapamilya, awan, ti mapalubusan arumar. Adadapay adi ka pay laumay dito barangay hall. Aging gay ti malpas ti quarantine yaw. Mga no si kakit di tagisak na piti COVID dito barangay ay. Iso nga ron nga inyawag kulatan. Sana kung naumay titak. Tamang maalisan kayo pa, chairman. Good. Alang nga rod kagawad Parbo. Enjoy your quarantine. Thank you, chairman. Bye. Bye. Naragsak mo. San ka di madanagan nga mga nag-positive da sang kapamilya? Ang mga no-positive nagpaiso mo di kagawad Parbo. Ay, delikado. Ay, masapo la maingatan. Ang mga no agkararwar tugit ni. Anya, positive iti COVID ti asawa ni Kagawad Parbaw. Wen, iti pa'y madlagid di rapid test na. Mamuan to no talaga positibo, inton marilis, resulta ti swab test na. Ay uray pay, naskan ti panagananad. Di kay basta mas asidagkan ko na tama nga do positive batan ni Parbaw. Iso nga ro, dasaan na nag-duty. Talungal daw ama quarantine daa, asang ka pamilya. Aginggat maamuan no positive at talaga ni Kuring. Kat no positive, adungal daw a quarantine daytan. Ay sus, ang mga lockdown tayo dito nagbugsutan. Posible dayta. Sa payawan ni Duming anagagat nga addalat ta iti opisina. Ay nuapay nga agkarabakasyon mo taon. Agsapsapol sa amot nga miniti trabaho nan. Amupay, adan samot as asikaswon na apapiles. Unkat nga taa. Ang manya ngay apapeles tes asikasun na. Diyak dinamagan. Si kanton tagdamag kini Rosa into nagkita kayo di po nirarya. Ay, tay ko na kaon. Asino nga iti sumukat kan ka no daman ng eleksyon no panawan na kamot ni Duming kas pangarigan. Saan mo ta basta pumanaw kat? Sakto mo't latsurutin na. Lakdam nga rod, ti kayat na nga ramidag. Pagimbagan tayo amin dito nagbugsutan. No ni Duming ti sumukat kanya. Saan mo apelito ni Duming no di na kayat asikat ti sumukat kan ka? Ay dayta nga rod di pakariribuka. Sana mabaling na may sabali. Ay kitno dayta. Ay na, numadin to ni Duming. Orasyakton. Ah! Uy, di kat mabalin na syakto mo ti kumandita taon. Mabalin! Kaslamat nagbayag nga aglabas ti oras ko rin. Urayan tayo Talo nga aldaw nga ro, ti panaguray iti resulta ti swab test. Adamat pagimbagan kit di ti makwarantin. Makaina na da tao. Anya, makaina na. Uwan mo. Makaina na da tao. Ta dito'y tayo latan balay. Ta sip-siputan da tayon samot dagiti taon. Awan pa'y kat mapalabas ko at tao diti kalsadan. Mabuteng dagiti kabaranggayan kada tayon. Nagluko dan. Saan tayo pa'y positive Anya ti amom no positive gaya minton madanon ti pan nakarelease ti swab test ko. Ayos lata. Ay ni. Anya di kunakon? Mayat-mat no maminsan ti adala iti balay. Kas ita a pandemic. Agyaman lakit di dagitay saan nga agtatrabaho ngam adala ta ayuda da. Da tao ngay. Anya? Awan bagas tayon. Awan ton no bigaton. Adapay matyapoy ko inton malam. Ngam no bigat. Jak amon no sa dinto ti pangalaan tayo iti kanin tayo. Awagat ni chairman. Anya? Una, mangtid da iti ayuda Nagsasao ka. Kaslabasol ni chairman ti pan naka-quarantine tayo. Saan mo't
Awagam nga rudan ni Chairman. Barang agkolektada, iti ikaasida kada tayo. Ay, naimbang nga oras yaw, Charman. Kastamat kabsat. Anya ti maipaimay. Sakti kabarangayan nyaw. Bali, kasangsangpat ko la dito, idi lockdown. Nagapwam iday. Ijay Manila, Charman. Napaawid kami. Tawan mo't pagsapula kon. Nagsirra ti pabrika. Talaga nga do, tinaawa na niti trabaho na. Ay, sus, adun a, Charman. Iso nga adumat itan ti marigatan iti kaawanan pagbiagda. Kabsat. Kat da kayo a kapitan, when Chairman ti kamangan dagiti awan kananda, akas kada kami. Oh. Anya? Sigurado nga dapay lang ata na idulduling nyo kadagiti binagbagon nga ayuda adimteng dito'y barangay idi kakaruan ti lockdown na niya. Ne. Sino tinagkuna nga dayduldulin mi nga ayuda? Kasta mo ti mangmanggag ko iti radyo a reklamo ti kaduan atao. Na iduldulin dagiti daddo mga ayuda. Nuad damang manggag mo akasta. Saan adito'y nagbugsutan ti nakapasamakan na? Awan, naidulin nga ayuda dito'y naiwaras amin. Awan dimanon kanyak, Chairman. Awan naramramanan mi nga ayuda. Anya? Kabuta awan na oray ka nga ayudam. Imaya kung dito'y barangay lo Sigurado nga da dito'y ti ayuda. Nabayagan nga awan ayuda. Uray man siripom amin na pasat ti opisina ti barangay. No, adda makitam nga uray anya na biyaga may aywanan dito'y. Isu no isut ko ram Chairman. Umaya tumanan. Uray no umay kan tumanan. No awan agsangpad nga ayuda. Awan tulat ta ti maramanam. Para makitan to, Chairman. Sige, mapana ko. Sapay ko matanaragsak, tel daw yun. Na. Mayat mo, ti. Daw-dawat na ng madlaw na sakit tinakom na. Ay, dayto itirigat iti chairman ita na panawen. Ayuda ti pagkitkitaan da kada taon. Wan kakabsat. Awan pa'y tinagsangpot a relief, wan no ayuda. Awan samot din ti makontak tayo, ang mabali na pagkidawan iti tulong para kada kayo. Adun samot ti bagasyaw. Ikanda kami na ati uray sagtunggal kilaw. Lima kami laeng mait nga kukumare na pukawan iti trabaho, gapo iti lockdown ti pandemay. Anya? Ay na, kumarik na pintas. Damag ni Mike, ano madanon to ti eleksyon para barangay, nilakay mo ti sumukat ka ni chairman na para chairman. Ay sus, nagpaiso day di adamag, ay kaadu kami, sumupurta. O, Rosa, tuwa kami kinilakay ko. Ay, hanyan dagito eh. Sige, mabit lang nga rod. Taikaudan kayo, iti pagbibingayan yaw. Delikadon, Rosa. Malakdown tayo, dito nagbugsutaan no kaskasanaw. Anya? Adda ka nun dagidyor uray da nga contact tracer. Nasayaat tapno ibagada ti aramiden da. Kadi kanumot man anawan ni kuring. Pumanasyar ka no kiinday. Uwan mo, nakita klay di kalman, nagudong sa. Gayta nga ro ti problema nanang. Mapanatay di kayat na apapanan. Tatirason na. Awan ka numot sintomas na. Apay nga rod apasi ti bakunada iti rapid test. Isong nga rod anaulit ana swab. Sapay ko maahatag negative mo't lang ti swab test na. Kaasi mo daga di anak daan no maakaran dan tukit day. Wan nga rod. Sigurado positive mo't dagi jayan no bilang laan. Ay sapay ko mata negative magpaiso ti swab test ni Kureng. Tanay, maibusin di bagas may. Kanayon mo't lang di kaldero day di balay. Anya? Uy,
Dandan ni inal daw nga ikaudak kanya pagbagasan medyo kaldero da. Iso amalpas kumanda ito yung akubed. Tap nagsublin iti sigot ti sitwasyon ti lubaw. Ni, punak no asino itayin ti masabat ko. Si kamot gayam banay. Di nakasasitgan, kagawad parbaw, pera makaakar iti kubed. Anya dayta pa nagapot mo di taropa mon banay. Sa anak pa'y mat anak kong perma positive ba? Apay akabutang dakngay. Ay, nalakaaya, ti maakaran iti kubed. Sa anak pa'y anak ko, babe. Ayan nga raw, ti bidin siyam. Masikura anak nga raw dan. Tawan matla jay imbagbagada na resulta jay swab test ni bakit ko. Ay, Saus, delikado kayo pa ilaan mas asitgan narigatan. Ni. Unay, abutang mo kanya akong banay. Ay, naimbaglakit din, taduble ito yung face mask ko. Ay, sana ka basta maakaran kin ka. Ha? Sige, panawan ka pa, pasensya ka na, ngamnay, agan an nadaklaang, nalakaaya, ti makubed. Ay, narigatan. Anyan akin na. Gawid kan kagawad. Amangan no umadaw ti makubid diti nagbugsutan kat malakdown tayo amay. Agsaga na dayta a babae. Aglablabasan. Negative ti swab test ni bagat kao, chairman. Iso nga awan quarantine meg. Nasaya at launay angem. Apay amangem kem ka. Ada kaguram. Ado ti kagurak, chairman. Awan man la apolos ti marik nakasimpatya dagiti kaarobak. Isuda ko mati makubay. Anya, nini, madidikas na kay babagampar mo. Anya katama din, chairman. Kunang matlano adda na karo sakit min. Taliklikan da kaming mutan dagiti kabaranggayan. Agan-an nadalaeng. Ay, idaw-dawat ko. Nga isuda ko mamat ti makubig. Tapno agnakom da. Puso daytan. Ay na, san kayo matgayam anag COVID? Ay, nyakit din ay. Ay, nasipay lang ti Apo. Agyamanak iti kubig. Taga po iti deta. Nakitak no asino dagiti gagayam ko ken saan? Anya? Wan, chairman. At least, amok ton no asino dagiti paput-putak inton madanon ti eleksyon. What? Agyaman iti COVID. Gapit ambisyon na. Agyaman kiti. Ay. Nagtagtagay ng takmutan. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo gan ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin.
mabalin namin. Doming, mabali namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Itagagayem, sagutan da kayo iti sabali manen na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynap. At iti istoryangin Kampinolwan. Nuagbungan ti imula. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Sa bali at talagang ti panawan. San pa'y mata panawan ti matuturo? Tabulan ti kalgaw pa'y laeng. No'y basar kadag iti napalabasan na tawtawan. Nang magtudo mo teng. Kaawatan, ahos to amin asasawan na iti managsukisok, Chairman. When climate change. Agpasyo neta, Chairman. Tanay, agsinukat sa amin ti panawin. Matutulo itan. Imbis ang nakapigpig sa kumatiinit na, tapanawin mo ti kalgaw nga raw. Ket inton madanon tay sigo da panawin ti matutudo. Ngay ti panawan ti panagmumula. Ti kagtumutan. Taawan tudo. Tayta nga raw, Chairman. Isu ano matuloy. Timbaga ni Mayor edi Lunes sa tree planting. Ado ti patubo asimilya ti nagduduma akayo ama imula kuma iyay watershed idi na panatawan. Saan na naimula dagijay gapu ti pandemya. Ket dadakkel da kanaon. Diag mula tayo, nga oray panawon ti kalgaw. Wen nga uray atan eh. Dandan ni minalumot ngagtudon. Isu nga awan problema. Pumikit ti Chairman. Isu mangangay tayo iti assembly. Ibaga tayo kadag iti mayat at tumulong ta sumurot tayo kadag iti official ti ilay. Isudan to ti mangidaulo iti tree planting. Sige, Chairman. Ipakita tayo asuportaran tayo ni Apo Mayor. Tapno di naliplipatan ti barangay tayo no da pagsayatan. Wan mat Chairman. Kasta lang day ta. Naimbag. Sumunga din. Kita nyo, di ka barbaro a sekretarya tayo. Unay akin-kini na sumunga din kagawad. Sus. Tagita kita pa nagpatpatong, Chairman. Ngamnay, di mo ipakat ti kina Armindom kagawad. Nataer tayo, Chairman. Chairman, kagawad. Wow, may kastamat, Miss Secretary. Good afternoon, Miss Secretary. Bagayo ti miniskirt mo Oh, talaga kagawad? Bagay mo talaga. Ad-daman ka, sumiksik-sika. Apoy, saan siksik? Akat iti sinukatam sekretarya. Army. Ay, excuse me, Chairman. Ani, ti gusto anagan ko. Kalukwan la abernas ko jay Army. Gemak gamin no adda agaram kanya. Iso nga, Army, kunadan. Kasta aya. Ngala, mas bagay mo nga tati Army. Iso day talatan ti awag mikin ka. Okay, Chairman. Sige, ibagayon no niya taaramidak ita. Mangiramid ka iti note sa may paskel kadag iti lugar anala ka makita dagiti kabarangayan.
Ada ngayon tayong assembly, may papaan iti tree planting. Naglos man gaya man ni Dumay. Wen ana nang, isungarod ang nag-process man ng iti-travel pass na idikalman. Ala, awan problema iti dayta, basta gan-an na iti papapanan na ah. Dayta nga ti bagbaga. Agkarabiyahe di Manila. Anya launa iti papapanan na jay, taag karabakasyon mo tun iti kinakagawad na. At dan sa negosyo, kaya talukatan di gayem na nga inchi. Iso aday jay, kanayon timiting da. Nanyakit di adit ang negosyo. Maibagay ka no itaapanawon nanang. Tadakkel ka no ngamin ti pagbaliwan ti lubong kalpasan ti pandemya. Aya, no malpas dahita a pandemya. Malpas to matlaing Aglabas to. Awan ton ti COVID tadamot na partwa tabakuna para iti dayta. Ngam, adun sa mo ti mading agpabakuna. Dayta laeng ngam tay kunada. Awan to ti maramidan tayo no dayta ti mairusat at mandatory. Akayat na asawan, saan tayo ang makapagkadkad tapaset ton tilintag anas kan asurutan. Ay, anya daytaan. Posible kasta ti mapasamak nanang. Iso nga agsagana tayo para iti panagbaliw ti lubong. May kawak mo't nukasting awan ni Dumay. Numuna, tawan sa mutlat na kay dumaan ti baro a sekretarya iti sigod at nakaladladaw mo't nga umay dito. Yan ba? Alas kung nagiti notice. Ay, niwaras mo. Ay, di mo't kunak nga ipaskilyo ka nagtisangot store ka niya plaza ka na waiting shade. Ay, wrong sin. Naispaskil kon kunak kumahi. Ay, sus, talaga si ka. na nagipaskil, chairman. Ha? Ada ka, Maria? Chairman mat, maritinagan ko. Pinaalas yu pa. Ay, kasta aya. Ay, pulon. Chairman. Anyat kahit asawan day toy. Chairman, gagangay tinatayar abaro Labnak mo't ni Marie. Aya. Ala ka, wadakas na. Ala ka na, wadakas na. Baka yun to tinoy ng may, Chairman. Wadakas na. Agor nung kangarod iti pagkasaran yun tao. Agurnong kami, chairman. Ay, atukmat ngamin mo't ni Pulong, chairman. Ay, ako, may sursurutak ka na kayo. Nawandakis na tabarukin balasang kayo. Tidakis na nukas kini kagawad Armindo nga again, pupugay. Ay, ala, nag-sweet ng tupay. Anya? Nakitak ida dito idikalman. Nag-sweet da. Sino ti ka-sweet na Marie? Ay, huson data. Sana tila sarsaritaan nyo. Tama di data. Awanin, ti ipaarami ko kada kayo, pulon. So ada pa pa na nyo, mapangkayaw, right? Ay, Chairman, thank you. Ay, Intan, Marie, may lang. Ingamin. Ay, hanyan. Salba, kiniayat. Makarimit kayo ni pulon. Ay, hindi na po. Surutak. Ay, hanyan. Jay pa'y ada kurang natibinting tinapili na. Ay, apa nga eh? Ay, big-bigat. Magsuya, magmatan. Nakara nagsamatan kiniduming. Haman naturog. Nasansan mat nagtutugli pa ko nawan kadwak di opisina. Ay, idaras ko man lang
Ramiden dagiti radak nga ramiden itan. Agawid aktaon. Dan tumod nga tantay kagawad nga agyote itangal daw. Ngam. Ne. Alas gisay. Awan pa'y butlaan. Ay salbag. Agabsin sa mangatan ni kagawad padtok. Ne. Na kung kay. Isuday tuye lumawawa. Hello, kagawad padtok. Si kaday toy. Una. Dinamag ko no si katumawawag tani. Di mo't ngamin putot mo, ti mangigigam, iti cellphone mo ako nam. Anya, saan ka makajote? Ay, alala. Anya nga rod no, agsakit manen tabuksit mo. Dayta ti madiking ka, tanong magustuam ti masida, oray na bangles ti dan, di mo ikarkarik na. Awo na. Sakit ti buksik itong palmunday ta sindam. Sige nga ro din. Bye. Salbag na diya kagawa din. Absent man ako na akong. Sapay. Agtutugle pakyem. Sumurot tamat ang mapanagtriplanteng, Rosa. Talaga sumurot ta, nanang? Uwan, kaya't kumuti agwat-wat. Ay, uray siya. Sige, agmula kamin to Kadwak ngamin dagiti daddo maakamang ti Women's Federation. Dagiti agkabanwag pay. Saan akas kanyak asenyor, so dati agmula. Da kayo. Kaya't damot ti tumulong, nanang. Kana dun sa mapikamkamang dagiti daddo maakita ti organisasyon. Uwan, takuna ni tatang mo. Saan lang ang dagiti opisyal ti gobyerno, kas kada empleyado ti masaknan iti dayta proyekto. Karaman amin a tao nang roda dagiti kamang ti NGO ako nada. Kun nga rod. Ay siyaktong ti makamo iti merienda tayaw. Kadagiti barangay opisyales, nanang. Ay akit, si kalata Wen, pangay-ayok mataka dagiti kapada ni Doming akagawan. Taning, absent man ang iti dayto nga activity da. Ado tayo magayam. Agasay. Nagadon ti luga na nagparada iti compound ti pasdag ti gobyerno dito sa kaanan ti bantay. Una ron. Ado kanugay mga organisasyon ti makipartisipar. Daytan ni tatang mo. Ay, una. Agmula kayo, matrosa. Ay, una tatang. Agal-alan dagiti kakadok iti imula, May. Sangkakuyog kami ama pa niti maitad al lugar amulaan, May. Ay, Wayne. May bagano sa dino apasa ti pagmulaan di tunggal grupo. Dagiti barangay officials ti mayasain iti akindaya pasay. Sapay ko mata iti kaasit ganti maituka kada kami. Makitan to. Sige tani. Bakit? Si Kangay? Ay di nakpakadanagan. Kadwak met darusa. Agmulak met Salbag. Di man na makapagsina da kagawad Armin daw. Hindi ta kabarbaro a sekretaryame. Ne. San sakit ting agtriplanting tigagar da kitaw. Kuyog tayo mo pat Armin. Nini.
Mayat di ko kuyugan da. Paris da. Ay salbag dagitan. Sa baling sagat ti mula da. Jerman! Gamay! Makatayo, Chairman! Ay alawain! Subarunwa! Amoy umot lang no sa dino tinay todeng nga pagmula niyaw. Pinapagmulaan tayo. Wala siya dino, Jerman. Bababay! Hintayo, tanong ko lang. Umurot kayo kada kamay. Anyway, Maria. Naa, salbag. Ni, sa balik itulungan da. Oy! Dakita lang bit-bit kyo apatubo asimilya ti mulayaw. Di ulalaw ka nito sa balay. Apaw! Tas lagdit kayo mariti bantay tanong po lang. Kat ulimot na kayo kin-anmi kagawan? Tagtagari. Nay, Oh. upat tayo nga kukuyog ha. Oh. Tal-talken kayo. Si kalaunay po lang. Awan pagdanagam kanya kagawad. Di uray mo nagdamag to kanyak ni na imang. Awan to ibagak akarkar na nakita dito'y bantay. Nasayaat. Tanog kamali ka. Paikat ka na barangay tanod. Sala nga na ita. Ibagak iti asawa ni Maria. Tasan na na ka. Nag-duty ka iti barangay outpost. Ni, ni kagawad mo. Mala. Hintaw. Nay, Nay. itay pa, anak kapanaw, dagiti kakadwa tayo, ang mapana nagmula. Anya pelat aramidin nyo, kagawad armin daw. Chairman. Makita kat. Paris kayong siya. Chairman. Wala kami hindi pagmulaan, kagawad. Umay ka, Maria. Wen, alarme. Oh, nagmayat kag muna sa ka. Sige, Chairman ha. Tingin kami agbulan. Mabit lang na kayo adwa. Apay, Chairman. Aday bagayot yan, ma'am. Agmula iti similya, ti kayo, ti imayan tayo diti bantay. Ang mga numalipatan niya. Ay, sus. Samot Chairman. Talagang agmula kami. Saan ka day, Pulaw? Awan mo, Chairman. Agmula tigagana tayo. Ay, kagawad din tan. Nakaadayon dagiti para pisok iti kalintang nga abot. Ay, Chairman yung kamin. Sige, Chairman. Mapaling kamay. Tan. Salbag dagitan. Sa bahalin sa matigagarada. Nakamula kayo, Rosa? Wana nang da kayo ngay. Ay, kunamkat sa anak-anak mula. Anya? Agmula aya ngamin tigagarak dito yung kasambat. Ibagbagak lang agmula ngam saan. Imayak lang nagwat-wat. Anya? Ninanang talaga. Ay, sos. Pagmulaan nyo kit den dagiti senior citizen. Ay, nalpasan mi dagitan na trabaho. Imay, la nagbambanog ni nanang yun. Ay, anya nagbambanog mo ta sa asawa malaklakayan. Ay, apo chairman ko nakayam. Imayak nagwat-watan niya. Ang apay na kagawad Armindo kan ni Tanod Pulang. Kadwa na mo na niya ikuasit. Kandi niya barbaro ang sekretarya. Dita si Diktibakras dita daya. Wen, ija iti pagmulaan da. Pagmulaan. Saan sabot nga agmulat gagara da ijay? Pagkunamit. Basta. Sa bagay, nakamula da nga tan ata. Agil-ilad da mo tani di kapanawan. Agin inanada nga tan tanabanog da na nagmula. Ay, Kapag nakit agsubli, tama nga na mapanawan tayo ito idan. Di dan ton masurutan ti dalan. Daytan. no di na panunutin dita. San tayo na problema? Ala, hintayon no na imulayo aminan dagiti na ited nga imulayaw. Naimula amin ang atatang. Sige, agsubli tayon iti ayan dagiti kakadwa.
Nay. Adda madlaw ko king ka, Arme. Anya dayta, Chairman? Agbamayukan sa manin. Di pala napanalawa sa madmadlaw ko, akas laladot ka. Madmadi nga roti bagbagi. Nangruna no, pastoy abigbigan. Ang mga nuan niya daytan. Ay na, Chairman. Excited ako. Kapay Maray, kanya mo ti pakaragsakam launay. Ni Polon at ano tigagarak, Chairman. Aday padamag ko kankwana. Kabus nga tayo, jay bulan ta. Arme, kita man ti pizza ita di ta kalendaryo. Kabus ka day. Ala, siyak manan ti sutilinda. Saan mo, Chairman? Talaga saan mo't akabos ita? Nalimbong ti panunot ko. Arme, agkumari tantuhan. Ha? Agkumari? Kasano nga amom amasiko ka? Ala, urisi ka? Masikog ka mo dan? Kukisam. Ay, anyan. Agpada kayo, masikog. Wan, Chairman, agko abulanan. Asika nga'y Arme. Agpada ta, Maria. Tirigat na. Saan nga aklunin nila kay ko aputod na to'y sikog ko? Di ka no kagawad Armento, te ama to'y sikog ko. Wah! Ay, salbag kayaw. Ay, ala. Agungot kayo mo dun, Chairman. Ay, ikatin ka na sekretarya, Arme. Kat si ka, Maria, agawid kan. Ha? Di ka umay pasalsali di ti opisina ti barangay. Ha? Agawid kayo, salba kayo. Awid! Awid! Ay, salbag ka talaga, Chairman. Ay, nanyan na ti magbagakon. Salbag na ayat ko na kuma. Ay, salbag niya yan. Anyan day jay ang tagtagainip ko. Kaslakit din imon unan ang nagbunga dagi jay nagmula. Ti ayan ayat dagi jay nagmula. Salbag. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, Ubeng, sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wennutok gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas.
Bombo Radio Philippines. At iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng tagtagay na. Adto iti istoryagin kam pinauluan. T-Color ni Chairman Gusti. Dito'y drama tayo, Domi, mabali namin. Dom, kunak nung maturog kan tayo may kamot na gigdan. Agdingdingag kan sapay mo't iti programa iti radyo. Uy, padengegak man iti programa ko paborito ka DJ. Rinabi akablaawan nak na niya ka. Anya? Uno Rosa. Iso pa iti pakapuyatak no daduma. Pero urayak nga ibasa na tayo impaturod ko adani ko. Maturugan tumatlaan. Siyak tuman matlati mangitupan. Ay saa, idukot ko. Urayak lang di kablaaw na. Kan adem baga na kanyak iti messenger itay. Anya day jay. Nakatulog ako. Untun bigat daytan. Anya? Anya ka lagi din. Nah. Turun ka nakit ng peso. Nagdipag malataradyan. Anya ka ta. Bayat man ti magakanya kigayem ko ang DJ. Uno announcer ijay. Isuwa na adi maumuma. Taado tilang balino nagagayem na ti FB. Yapta naka-live stream matay. Ado, T-Color na. Badol-badol kung kuna dalay dihil ko na. Ang kita kadang ikiradyo. Ay, maturo ka kiti batel. Sumarkay tata. Ay, kunaklano, nakapanaw kan. May kayo. Tugaw kayo. Oraysan kan ngagpakapay dumeng. Ay, agkapi kayo lang ha? Jay matlamang karga tinapudot adanong ti maarami day. Tanakasagana ka na yung jay magyaw. Ay, hehehe, anya daytan. Kasta ati manugang. Ngem, bay ampay laday takape. Napat pateg do ibaga. Anya kami na tayo. Kwa, kastoy nay. Imaya tadaman lang request ko. Sige, ibagayaw. Amo nga do tiyag dengdeng giti programam. So nga, ada pang panunudag. Anya na ita? Di mat, naka-black time ka. Oo, taran. Apay ka day? No kasta mabalin siguro nga alanak a guest mo iti programam anya. Ano niya? Sakmat ti mapaturay iti programa. Kaya't ko ngamin may broadcast dagiti programa tayo iti barangay. Ambok ngamin nga adumutin ti mangid idulukin ka akabarangayan. Ket no mangegda ti maipapan ka dagiti kang runaan mailunglungalong pagimbagan diti barangay tayo. Sigurado nga umad-ado ti makitinulong. Napintas na ita na panunot yaw, tata. No kasta mabalen nga agsao akijay programam. Ay, una. Agbalin kayo a guest
kas chairman ti barangay tayo. Ado, ay na, nagsaya din manugang ka. Sige, mga rami na kiti schedule. Nagkapuan nga ta ni Gusting. Apagbiit mo. Inananalatan ti tuwalyana kat tarok sa nitiban nyo. Agdi ko sa nakasapsapa. Na. Itamang paikot na kalamlam at... Ay, bakit? Oh, agdigos ka. Wen. Ayan day tay pag-ahit ko aya. Bulang kun tamakati tanong mo tunday jay. Anya, Hindi ka lang makagatang matiti sa balin. pingin belang mo nga, ikadyak pa mo't nakagatang iti kasukat na. Ay sus, anyalat itsura ka mabuhay iti Facebookin ngayon no jak makaahit. Anya, agpabuya kay ti Facebook. Kasano day ta? Kastoy nay, agbali na ka bisita ni Duming, iti programa na iti radyo itangal daw. Naka-live stream, iso mabubuya dakto iti FB. Ay, wala. Aglatakak tumuten bakit? Abay, ni Doming lang nga iti idolwen na kita dengdeng iti radyo kan Facebook. Sige kita, dumigo sak mampay bakit? Please, Ani Gusting. Pura la iday yung nantilaksak na. Ay, palagi paksak bay arumwar. Taamangan namangi babain man ijayan. Bayan nyo lata ka din ni tatang, nanang. Amumat ni Duming ter aramiden na. Un matkit di Napintas day dyan na panunot ni tatang. Umadun to lakit din ti makitinulong kadagiti mailunglungalong a programa dito barangay. Tila unay maipapan iti cleanliness drive kan iti survival gardening. Un matkit di. Barang maukas tumutlang ti dalikup-kup lagi tayo sadot. Unay daytan. Kasla sadot amin dagiti agdali kup-kup. Ay, kastan Ano adda bayanihan kat mapaliin ko nga adu ti umay. No amuda nga adda maiwaras a food packs kalpasan ti bayanihan. Anya pa'y dagiti mapalpaliw yung ay nanang. Adda dagiti umay nga agi surat lat naganda iti attendance. Dahil lang ti umay taramidan. Intun kuan, agal aludoy dan apumanaw no nakameriendadan. Ngam no amuda, nga da sponsor iti pangaldawan. Agin tutulong dan tulat tama, turay pasare ang dalikup-kup da. Wano agbambanigas dan tulang agbuy-buya. Mas nupla na kita yung nagagat, Rusa. Managpaliw kayo talaga, nanang. Siyempre, tanitatang mo ti mababalaw, gapoy ti arami dagiti sadot. Uno dagiti awan ko operasyon da at tao. Uray da itala agpaliw ti maarami dakmet Adaw ti umawawag kabayatan ti panagprograma tanan. Kat lagi diyang umawawag. Nagduduma ti bagada. Adag pabalakan, kapoy ti problema da. Adag pakablaaw. Ada kumablaaw, kan aminan. Kastaya. Bukan tatan. Lupay kasta. Pasaray ada umayan negatibo ti utak da. Kat makikigtotak. Tapay. Siyempre, ti ambok kat napintas ti sawanda nagdadan iti announcers booth. Siyempre, pasangwa ko ni ti mikropono. Ang into nagsaon. Banatan na kumadgayam. Pagsasawan na to ni ti di malamlamot sa pusa. Ay, anyan. Ado, ati padas ka, makapaluksaw, makapakatawa. Kain, makapasangit pa, ano na duma. Ay, sus. Madi Nuri ka lang makasangit, manugang ko. Sa mayat amadimat kasi trabaho no daduma.
Ino siya kagat mayadlat Ay, nay, nagbayag mo na madanon ti oras mo nga programa? Ada pa isa nga 10 minutos tatang. Sa dito itapay labi. Ay sus, agmaw-maw ton ti bangbanglok. Ay ako naklano ag overtime di sa runwam. Lanpay, di kay kadyag ganas. Bagyan yung tuti 15 minuto sa panagsao iti sangot ni Krupno. Nagbiitin? Ah, Uray 30 minutos mo ha? Eh, kwa? Anyalat malawlawat ko na iti 15 minutos. Ang mga nudyak pala na ibagbagatin ko good na ibusain. Ah, Ay, atay ta. At tugawak man dito, itadenggak man ti programa ni Dumeng. No kasanumot, apagsaon na ni Gusteng. Oh, ilapat ko to'y radyo. Oh, Ah. dagitay ka barangay at dita nagbugsutan Dagit- barangay. Ni Gusteng mo tayo. Nagreklamo. Asaan da ang nakaawat iti bagbagada as second wave food pa. Ay, sus, delikado Yan nga. kanyo ti bagak. Ta importante ama nyo rito. Hey, Na, di kay Ay, sus. makikigtot. Takayat kayo laaringan babaan to'y Na- kalob ti kaldero ang nagbalunan to'y nataer nga angkor tayo ani kagawad Domingo, Portugal. Ano yan ni Gusteng? Kanya, namurmurayan kayon kabaranggayak dito nagbugsutan. Ala, nasaya at no kasta tapno maawatan nyo to'y bagak. Ah. Sakbay na, break man pa, yapo, engineer. Ada kami dito sa Angotis Rosa. Agdingig kami manan iti programa nila kay mo, ti Rajaw. Ay, kasta ay amang tano. Imayak nga rod. Takayot ko panagnakan ti imbagam nga ado ti agis istambay dito. Yung agurura iti programa ni Domeng. Ay, kas makita mo. Ano kami dito? Ay, iso daytan ti programa ni Domeng mang tano. Panglukat amo si kadayta. Ay da, mangig ko ba't lang ang tinagan ko iti Rajaw. Ta sigurado akablawan nak ni Dumeng. Ay sos, siksikaya ti agdingdingag tanaw. Di oray man. Ado ti kabkablaawan ni Domeng iti ere. Ag-request da iti maipatukar a kanta kan agpakablaaw da. Iso nga raw nagpakablaawak. Ay, ni. Oh, agsauditan. Naimbag! Nga orasyo ka baranggayan. Napay ngay. Wala Samot ani Dumeng. Apay ka. Dispensarin nyo, no nakiktot kayo kapoy, di naparpara boses ko. Nasukatan mo tan. Analusan da kadenggan. Nasukatan na siya daw saan. Sino na ito? Naggalas ti boses na ating Awan, mukha. kapilyan niya. Yan man. Ay, di tatang dayta. Oh, ang dami ti abay ni Chairman. Ay, Tinda ka no. nay. Adam mo kami. Sakbay, kay pasulo tayo ti mikropono. Ay, kes na ni Tatang. Ay, uy. Nagulimag kayo. Ay. Nagdingag tayo. Wag. Buksudan, Ay, Ay sos, kumusta kayo amin dita? siksikaya ti agdingdingag ha. ay siya. Makita mo, siya tigablawan na. Agulimag kayo. Tapno mangig yung tinagan ko iti Rajaw. Nala, agulimag kayo nga ruda na. Ado at talagang ti fans ni Dumeng iti radyo, Rosa. Wan nanang, Anya ko ni Tatang. Imapal sa amatan nga ag-announcement iti radyo. Inal daw mo ijayan. Uy, day talaan ti amkak. Taamangan na maibos, dagit agdangdangag kini Dumeng. Ibagak ko matikas ta. Ngam imbagayo mo ton. Makakigkigto ngamin ni Tatang.
Nanyakit mo tinakapampanunutan ni Duming aana ngay ayab kang tatang mo iti damaw. Anya nga ita, sansanon nan. At dansa ngamin public service idi ni tatang. Wan, katnay, mangibaba insan ni tatang mo, Rosa. Nala, bayan nyo pailaan. Amangan no apaan na kayo na dilawan nyo. Ay, dahi tangarod kat ti problema. Di kat may mayat kumano siyak ti mang dilaw ngam ti sabali at tao. Wan, ngam amangan no apaan na kayo. Bayan nyo to siyak ton. Ad damot asaan ko akayat asikanto ti apaan na, Rosa. Di kay madanagan, tamang pampanuno tak itinapintas arason. Siyak ti makaammo, nanang. Tatang, kumusta ti programa yo ken Dumeng? Ay, mayat ah! Ngam ni. Kasla siyak mutin ti akin programa. Imbag no ti agkaraawag mananjay agcrush iti boses ni Dumeng. Adaya? Ada. Ilibas-libas ni Dumeng ti pan nakichat na ijay kahit. Matiltili huwak might. Kasta? Ay, payman. Ha? Apay tatang? Siyak tu man ti makichat no sino man dejay. Anya? Sublatan niyo? San mo? Ay, anyat nagan daya akachat ni Duming aya. Amom ka day. Ay, jak amo tatang. Basta ada kacachat na nga agcrush ka noona iti boses na. Bayam, tasyak ti makamo no sino man dejay. Pasensya dagitay maatalan. Ngem data ayuda ngayon kay reklamo asan kayo anay kan addarason. Adamat nga tayapuyo nga ore awan maalayo nga ayuda niya. Idinto ta dagitay na kan ket dagitay piman awan ti maipisukdan iti kaldero da. Adda dagitay agkuna. Isuda kan nukit din agbaybayad iti bes ti san man lang nga makaraman iti ayuda ti gobyerno. Ita Mr. Guapo nga angkorman anya mo ti makunam ka dagitoy at taxpayer. Agyaman sa ipasublat mo lang ti mikropono. Honorable Barangay Chairman Gustilo. Mabit lang ta andawag tayo. Domingo Portugal, at your service. Hello? Hello, Mr. Guapo Domingo. Ay, mabalindi ang request. Sige. Yung sino na ka day, apo? Ay, wait. Diyak matimpa ka adagos tinagan ko. Siya ni po si 14, di Barangay Kalupaan. 65 years old. Single. And available anytime. Anya ka no? Single kan available anytime ka no? Anya? Available anytime. Wow, mayat sana ul. Siguro na caller na ita. Nakapila sa agsaon tumot inton pwede pa kami porsyon ti programa. Hello? Hello, Mr. Guapo Angkorman. Si Bibiyag Kapay. Hello? Sumanaon sa amat ditan ng di pa'y madlagayam na danon di batang na Duming. Mabilang. Hello, Miss Lupa? Excuse me. Sa anak a lupa, I am Puse 14. Owen kayam. Sorry, Madam 14. Anya ti request yaw? Makatitilan kaya? Itipag na ko man to'y radok ng saan pa'y tag-request akman. Okay, go ahead, Madam Pussy. Kadagiti amin nga agdengdengag iti daytoy a programa. Iddapan yan dagiti radyo. Ay! Anya ka no? Ay, tatang. Awaran tagdengag ka na ta.
Abay. Ay, Tagtagtagay na pa kumanan. Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.